Оголорум Поля, оголорум Людмила, Спартак, Эрилик, кыра кыыхым Полечка, дороболорум. Мен эги ыппыт телеграммагатын олунню хүрбалты күнүгө хассыарда барары туран ыппытым. Санам күйүрбүтэ этим ханым чепдигирен эрдийбитим. Ара үчүгэйдик аяннан үйренер сирбер кулун тутар 5 күнүгер келлим. Кулун тутар агыс күнүгер сассыарда 10 часка правительствога онна партияга бирисээге биеттим. Кулун тутар агыс күнүгер 12 частан үйрекпет сагаланна. Үйрекпетин бүтердекпетине кыра командирдар болан таксыктакпыт. Кая эги төһөбөк олорогот доробуягат кайдагай, оголор үйреккетигер кайдаккытай, гытаатан доробой болум. Үйреккетигер үчүгөй болум. Отчого сериге хыджар агагытын мигин үрдөккөт. Мен онтон күйүрөк огорох тустакпын. Тох сонуну истергетен, билергетен суруяр болум. Сери кетегер олорон үлени күйүрдергит бихеха сүрдэх наада болсу. Онон кытаатын колкостар, онна да атын кахаштываннай терилтелер үлелеригин күйүрдерлеригер кыхамнигытын урар болум. Бары мончурун аймактарыгар ыраак дойдуга хыджар күтүеттериттен бокулуонна бер. Кытаатан үлени күйүрттүннер. Бу сурук төһөгө тиере болла. Поля, кая партиягар кигдиң до. Каяанды бу тухунан меха биллер. Ивантан сурук ыллың до. Мен суруян кааллар быт. Тайыстырап ден драмам кая декке баран эрерин Ивантан ыйыт онна меха суруй. Людмила, Спартак, оголорум эре болларгыт үйреккетигер кытаатын. Кыгыл армеес оголорун быһыытынан үйреккетигер бастың боларга кыханы. Хаан өстөх фашистары үлтү сөннен эргиллен тиен көссүйөкпер диери бырахайдарын. Бырахайдарын эге гагыт Дмитрий Емельянов. Дмитрий Дмитриевич Емельянов 1903 сыллаққа чотоғы аммалуғығар абаған әлиегір төрөбіді. Юкускайдағы советскай партийная школаға үйрені хүджігіді. Серинніне аммаға, тааттаға, кебейге, ара сеппетнестәқ үлелер көлеләбіді. 1939 сыллаққа буруй хоқ буруйданан репрессияға төбәйі жігіді. Онтон түрден сылттаныла Жокускай коракка олорон аяр үленнен жарықтамыда Жон кәпсирінен сүрдәң ұчыгай сәйінні дүйі. Түрден еке ыллаққа армияға ырыллан, онна 1904 сыллаққа сери қонудығар оқтор.